Piştî Hêzên Sûriyayê Demokratîk û piştevaniya koalîsyonê çekdarên Daişê xistin bin çeperê de li wê devera biçûk li bajarokê Baxozê û bi tundî bargeh û moziyên çekdarên Daişê bombebaran dikirin, rojane bi sedan ji çekdarên Daişê û malbatên wan xweradestî Hesedê dikin ku tirêl pêşiya wan nemaye tenê radestkirin. Piştî demekê ji berevaniyê û bikaranîna sivîlan û malbatên xwe weke mertalên zindî di bersivdayîna êrişên Hesedê de. براستی وقت کتی دیار کردن قدرک مدنی که هاتن نه خورادستی شروانی قصد کردن نه مدنی هم کارم بیشتر چته و ملبات چتان همی اف کسی که دندر دا انجام شر دا باسکل سروناتی کردن یقون شر که د سوریجی و در سه روزن داوید در کتن وان برای خدا اف کردور گاتی و کرنج عالی شروانی قصد و خانه ها را دست دکمه گود بینن بسادان انسان جن زارو کن شر بیشتر شرکرین ای چتن داعشینه و دالی دن داجی هنک جاری شر دوامه هنک دالی داجی هنک محوره شر دوامش خودتن در انجام شر گراند به او مبادره دمام دبینن مدن درد کویج عالی مدام تم برمی ناویش ام تشاری نک اما ولدن او مدنیا وک راحتی ام وان درخین و مربوطن چتا درخینن اما مع الاسف چتن داعش جاری کدن جاری کدن ایریج دکن یعنی وک نهات دیار کردن دنگی مرمیاتی ایریشی شروان مدکن خودتن دستوریجن داوید قدر انسانی که وطن خود تقاندن رو خواندن ناف شروان قدر قصد ده قدرك شهيد بريندارد ماشيبون انجام الشر ده اما شارك بريغون حموش شهيدين سلاح تداتب كراني تفي وي شد دجوار و توند نافرا هيزن سوريا ديمقراطيك و چكدارين داعش هسدا كريدورا كمروفاهيب اولا فكريا لسرگري باغوزي جبو كسين ينگو تخوازن خورادسي هسدي بكن و تنش 24 ساعتين شوي ده نيزي 1300 كسي خورادس كريا بشي اف كسانا خورادس دكن تينا كنترول كرن و ليكولين بوان راتي كرن شلاين تيمن تايبت و تينا فاكوستين جي كامبا هوليرا و كسين چكدار تينا بنشاف كرن يا كمين قاف تن تفتيش كرن يا كمين تكرن اگر تشتكي تقامني فلان بيفا بام رادكن يا دوامين دچن تفتيشي كي جنرال تجارتي كرن بوي وان حاضر بكن فيش درواسي قامبا بكن درواسي مخيم بكن ذات انزلام حميد شتنا وك ماغوتي حمي او وك سازين تايبت انا بيرا اولي كارد بن دچن جيواني تايبت شروانên yên di şeperên şer de di dorpêçkirina çekdarên Daişê pêşbînî dikin got divan di rojên bê de wê Daişê wê bidawî bibe. اليوم صارنا 3 أشهر هنا بالحملة من بداية هجين من بداية ئێمە لە سەرەتای دەستپێکی هەڵمەتەکەی هەجینەوە تا ئەمڕۆ 3 مانگە لە شەڕ داین و پشومان نەداوە. ئێمە وورەمان زۆر بەرزە. داعشەکان ڕەوشیان خراپە و هەنێکیشیان خۆیان ڕادەست ئەکەن و دەگوازرێنەوە بۆ کامپ. شەڕ و پێکدانەکان لە سەعات 3 دوێنێەوە تا سەعات 6 ئەمڕۆ ڕاگیراون بۆ ئەوەی مەدەنیەکان دەرچن. ji encamên ragihandina xelafeta İslamî li Sûriyayê û Iraqê piştî 5 salan ji temenê wê gelek ziyan gihandiye xelkên herêmê û bi hezaran xelk kuştine û serê wan jê kirine û işkence kirine û her wiha bi sedan jin û zarokên Kurdên êzîdî dîl girtine û ew li bazara firotine. Bêguman ev hemû ji berhemên ramana tund û radîkal e û hîn bêtir û xerabtir. Dara berekat Kurdsat News, Bajarokê Baxozê.